Ma Christy, that comment now what na o passing very very childish. Tracey say oh no ni hands ye clean na. Onim audio sa mini Tracey nso ye share. Ene no dey about anka Ghana bebutu. Menye krasi ni ti say na Brown. A mini obi enyi agro be ma. Me di nenum nsem be ba begua. Bisa Tracey say when was the last time I me ne kasae? When was the last time I made Diamond Appiah? Me ne kasae. Me cut Tracey off from my life. Enye no. Munya munti etwi na me cutting it off from my life. Diamond Appiah ene na Brown talk on the boy ni social media men no nam so. En sama shada kam secret epiem wo nsemu yimu ana mo tokwa yimu anya asem ketwa kora. Na asemu yi o matwe ne sere ne abasa be se 1 week muni ene ense buburuja ewo mafia gang Tracey Boakye. Efia Schwarzenegger ene Diamond Appiah. Sesi omuntam tintontan mu atete eno nam so ema na Brown den sembi ne audios bi di ababonten ye previous video ni nyina me de abremu na semi o matwe ho da agwere sa ma eno nam so ema Christiana Awuni enso aba kasa de afa ho etu Tracey Boakye efo ka kire ni plane enye plane fa se onhwe ne ho yie papa na nsema agentre ha na nsema ebobo ban Tracey mfentu ne ho fo asema ba ye fa Diamond Appiah and Tracey Boakye Nana Brown asema ba ye no to me die de basi wiase bia no efe maye ni obi atem ni Nana Brown tam ni Diamond Appiah fise bibia time so a epie ene na mi wo kwan bi so a wode fa Emma Samupie, and I know maybe daddy. Saman sa, Catrice woo, not thankful. Aman Sako was a sana, Mino woman namono. Say and permassum, Mino Syria. A fight chilling one walk or did a quarter sao, ya permassum, or permassum sana, one day not what poison. Na that poison abem no wu ye hu di oku no o ko bo we ya mu din a o na sa ne nan fofo ne wo enso na chire nsem to se wo na bra ma ya ntia enka we mu nyina ka ye hu se na eno na asemu ya anya Diamond Appiah de ne no nam so mo no so de na no aba beto asemu a chire mu se nokura ne nyam yanum ni ye ma me Christiana Awuni obu me bu pa na unim na o kaseti ya me ana asem no wantie mu yie no wantie mu na wan betie me nso ma no kasa na obeye ayi kataso mu aso asa obebu agu bi so no so be kana asem pa na obeka twi dia kirew ene Diamond wa kasa sa ne ensamo de omo wo bi papa wo mu phone so ene nkamia kwa ese Ghana ha omo obi a ho asem wo mu phone so jawadwo mafia gangi abusanfo me nkasa bebere yenhwe video ni bi ebra Diamond Appiah no sanigo ma Christiana Awuni so emra ne ba ye nto aso ba before we kore video no ede abano me can for let's say royal apartment the amount let's say royal apartment apartment o de ma han ni nyina no ho te dan no mutwa ene air conditions ebobo ho nyina no te se kuro bi so awo enti mo amanone mo Ghana ha ope ba bi adadwodwo ho ope ba bi ede wa ho akọ asevuo mo ama mama ya Appiah afodiafo ni kire let's say royal obehu mo e wo abafu internet ni so log in on website na obehu mo omo wo East Legon Trazako omo dan ni bi nso anaso apartment no ebi ewo oyarefa frepenifo ewo 0201 810081 0542 883032 frepenifo na bibia ntimi nwepe yogusiafo yentie Diamond Appiah ensema o ka kire Christiana Awuni mbra ye ba yento aso Ma Christy, in fact we are one of the people I'm respecting a lot because minimum ye share several times or said so near ade me we cool. Enti sa comment na wote ho na wo pass na very very childish. Nana Brown Jimmy ni ho be boss how just no friend me Diamond etie me side of the story. And now what friend Tracey etie ono so the side of the story. And now conclude based on kwase ade na Nana Brown be ye no. Nana Brown na ontumi nkontokwa. Enti na ene say this audio so e na e ba be kono. Anyanya bia we bisa Tracey say ono ne hands e clean na. Onim audio sa mini Tracey nso ye share ene no de about anka Ghana bebutu ba me ni ebie
menye krasi ni ti se na brown a meni obi eni agro bi ma medi nenum nsem ba begu medi nenum nsem ba begu abonten bisa Tracey say when was the last time I me ne kasaye when was the last time I made Diamond Appiah me ne kasaye me cut Tracey off from my life enye no munya munti etwi na me cutting it off from my life e blocking it from my phones enye ne but man fa meto abonten mama obi ehun se miniminu ni yentimi ni agrobim intimi metwa so wo a da bi inti say ya adwen se o da so ye madamfo intimi kwa poison da na wo da because me I don't live a fake life me ni obi di agro na me penasem 50 makumem me hwe so bebi agudie na du no me intimi ni agrobim na ma cut off na mitimi baby na so ti baby me cut Tracey off ne what say my bejina bonten abeka sabibi afa Tracey ho anani audios bi egu me phone so ma beboda adana moye hypocrites wo krom ha sa ma Christie wo ye wo interview a mesro hwemuna ye wo interview na ja midin ni ma asem free mu because you are only talking based on the Nana Brown be boy wo kra no Nana Brown o ye coward no wentimi anye bold am boy no on his side Unim unsema Nana Brown wakika afa Tracey Boakye ho. Unim. Betina ha wakika sa ansem hunu no. Madam. Mesi de yimidin free wasem. Because the me Tracey share no is bigger than Nana Brown de no. Me Tracey audio se gu ye mienu phone so no. Nana de ne yenketwa. Into respect ho because nipa na abetan so wo defend no onye angel. Onye angel. Ena me so menye angel ye nyina nipa kwa na bega so oni obi ni nkonkonsa wo phone so da maami nwa na so oni obi ni nkonkonsa wo phone so da etna say na ko ba ko poison can you imagine me ko poison na agedien me ko poison obi agedien hwe madam oni mo obi enka na asem o wonni me a enka ma asem se me ko me menye fake se mo bi o muntimi mumpo obi asema na asem ni di agro me Tracey me time ni di agro na me penasem me kase no of enye ne enti madam ma metna ho me kan asem a wonim oye sebe mother figure anka woti asem ko anka obefa wonim me number anka obefa phone na frɛ me wa frɛ me bisa me se me ba eden ne si ye awakotana wa keka sansem hunu no I respect you pa ma men disrespect you me srew Ma Christy, I respect you a lot. I mean disrespect you. Don't come and say things you don't know. Based on some queer audios via Nana Brown abebo. Please. Tracey Boakye. Mi angasa me hu se mintimi ni agro bi mi agudie ne si no. What is me dia ba bonten? What is my beka bibi egu ni hu fi madam? Because I respect her. And also respect me. Otini baby me susu mitimi baby ye na obi abo ne bra entinya Nana Brown ne baba be jimi ne ho se ne obe jimi ne ho na kwa ati se me mabeka se tia Tracey ano no so aka se tia me ana ni audio bi o mi phone so me dey about ano me so me audio o mi phone so dey about there be because ye ni ebie so ati dey make a channel no enti metna ho me kasa de se me ye bonsan bia e na me yadam for body madam please you can't define who I call as a friend for me. What you treat now make a channel no se bro for na me kan. What me be defining who I Diamond call as a friend. Respect yourself. Tracey to my can several times say me ni issue bia me ni asem bia biem. Me ni nya problem a odi dantoa ekosi Nana Brown kro ya so I resolve asem no. Eno an obi ati ni baby just say me na ma advice me won say menini ni agrobiem asa obi ati ni baby enti eden ni nkwasi akika no se me ko poison ni are madam se bi Tracey o hwan ya me ko poison no e na se bi owu e na den na me menya afrim e den na me menya afrim. Don't sit there and say things you don't know. Don't sit in your house and say things you don't know because me nya dan for bone me shed na me ntimi ni uni agrobiem me ka ate off. Na me timi baby, na also ti baby. That is how I roll. Me entertain you in my life whilst me feel comfortable so me timi ni we di agrobiem. Sa na me tie.
obi am me ankasa metu me ho fo se me ni agro bi mu die a me ti me baby ono so ti ni baby no Messi den afa adwen se me kwa poison for what madam for what I mean some of you talk so loosely it's very sad me kwa poison agedien bisa Tracey say when was the last time me fa phone ne kasa bisa no say ade me da so ne kasa me da so ne ti season ya first ne ye na audio so about eno na nke be ye nwanwa what am I say o tu ne be di hu me wase so hu me wase na me ne sesre kama na audio so about outer eno na nke be ye strange but me makatini of long time ago and so be am me na free my brabo mu de me ko poison for what all my brabo mu kra man poison no na me na free my brabo na me ko poison no munya sa hypocrisy no na air time ma Christy uto uni obi ni konkon sada enti we news ana me bisa we news en konkon sa edie no etimi ma obi ko poison obi wo ankasa wati bi da ana audio no uti se me ka chen se minya na meku no ana minya na me poison no was that the issue some of you I just don't get it me menye fake to say mo me ni ma grossa me pe wasam with all my heart me hwena mitimi ni agrobium so me cut wo off e block wo krasan ka ho enu na be ma me mehu say me yiwe free my brabom that is how I roll me menye fake menye hypocrite into who ni me and snatch na platforms so nki kan se mu no esrewa I respect myself. Don't come and drag me in some cheap cloud chasing interviews no. Abusafo na no nsamo de nsamo papa nsamo de nkrofo ya na mafia gang mi ensa omo wo bi wo mo phone so papa ni enka me akoye se wo your member o Ghana hankwa de ya record wo ho asem he wo via Schwarzenegger list so ne ya wo ti udin e tia akosua present sex akati ko fi junior be pon tutu bresen na che se o ba beti wo ho recording so mo chi nyankopon ene e Diamond Appiah so asane agu Christiana Awuni so onye steady enfama no na enye sa ordinary bre ebe soa ne so Awusiafo ha na bre ene emra be me yakwan ye di dwumadi nyina be ba na wiye uba subscribe share na busua no nkoso enko na niwe from dan kwesi prince nyame ya doma da se ne be send ye hie mu makraw